Jumuşka girdim, jumuşka. Başardı mı? Yok, başka jumuşka girdim. Ne cumuş? Bir baydın жылкыларын карап берип атам. Dişi çok çocuklar. Эме тиши жок жылкылар экен. Анан деген ошолорго чөп чайнап берип атам, апа. Öldün mü? Ооба, жакшы төлөйт экен. Oy, ne olur çayla? Тиштери такыр жок экен да. Ооба, жылкынын такыр тиштери жок экен да, анан деген жакшы төлөйт экен. Анан ошолорго чөп чайнап берип атам. Çöpten ne olur çayla atarsın? Мындай эле кадимки майдалапчы. Ceyt bekirle. Ооба, жакшы жеп атат. Beyde. Ооба, беде азыркы жаңы бедеден чайнап берип атам. Ama can çöp. Жок, кадимкидей эле чайнап. Ya. Кадимкидей эле чайнап. Sen öldün çayla. Oy çayla. İçeceksin kal. 15. Müşkamantık tutuyorsun. Ар бирөөнө 10.000 сомдон төлөп атат, апа. 15 yıl kalır. Ооба, чайнап бергениме. Onun kantık tutuyorsun ha. Эми айла жок, акча табыш керек да. Ay. Kızlarını da çıkırmaysın lan. Чайнаш бүтпөйт. Окус бүтпөйт да, апа. Mendele çayna can çöp. Çaynağından kılıp vereyim. Ne yaparsam beni can çöp. Soku beni. Temiri soku. Temiri soku. Bolorla. O soku salıp beden ayı var. Bu bedeni can çöp.